Isizathu esenza ukuthi ngiphinde futhi ngingene njengamanje ingoba njengoba ngibuye eduze ngifuna nazi ukuthi nanoma yinini makukhona umyalezo engudlulisayo ngisuke ngifana ne-lecturer intshela ngezinto enisuke ningenazo i-access kuzona. Abanye basuke sebedlale abantu kakhulu, abanye basuke ezinye izinto bekhule ngazo bazi ukuthi zinjalo. Uma ngabe yabona ngeke ngichaze konke ukuthi mina ukuze ngibe uKing Bhaka imapha amagquma namathafa nemvula nemlilo nengqinamba kokuhlukahlukana engidlule kuzona, kodwa akekho umuntu emhlabeni ongaba nale wisdom enginayo. Akekho, ngoba eyami wisdom akuyona lefundo esikoleni. Eyami wisdom ngisemncane mina ukuthi ngiyazazi, ngisemncane ukuthi ngaba ne-wisdom engaka, kodwa i-wisdom yami ngidecide ukuthi angishare nabantu ukuze ezinye izinto abantu bakwazi ukuyilungisela bona besemakhaya. Ngiyaye ngiphathe kabuhlungu-ke uma ngabe ngithi ngilethe into ebalulekile kube khona umuntu ozovele afuna ukungiphikisa, engiphikise nginalo ulwazi. Uyabona nje namhlanje ulife engene kuwona ekuqaleni an hour ago kunensizwe kuthiwa uthulana. My comment nje iyangiphikisa, my comment iyangiphikisa, my comment iyangiphikisa. Yavele yenza nesimanga-ke ingakaze ngisibone, angazi isibindi esingakuthulana usinike ubani, wavele washiya inamba yakhe wathi ngicela ungifonele ngikuphikise la. Wayishiya, bayibonile abanye inamba lapho. Kulo life nje wami bengigqoke kanje ngoba it's an hour ago. Bayibonile abanye inamba. Cha, ngoba ke uyilethile i-challenge uthulane, ngicabanga ukumfonela. And ngifuna ukumfonela nizwe, ngoba ukhombisa ukuthi unolwazi naye. So uyabona ke inkunzi ezimbili ayihlangani ndawonye. Uthulane nje akayona inkunzi yokuthi akaba nesibindi athi ufuna ukungiphikisa. Azashiya inamba. Ufana nalabantu athi umuntu angikusabu wena nansi address, ashakunike address athi ngihlala la. Mangabe umuntu esenike address still wangenza lutho sokuyigwala, njengoba uthulane esethe angimfonele esho la sefuna ngimfonele ngoba uyasho futhi uthi ufuna ukungiphikisa. Muncane kakhulu uthulane, mncane nje uthulane, muncane, kodwa ngifuna ukumfonela manje. Yabo, ngifuna ukumfonela manje. Angena umuntu mina othanda, and mangimfonela futhi ngifuna ukumtshela indaba zakhe nezingaphansi konyawo. Angena umuntu okholelwa ekuthenini ngitshela abantu indaba la, ngoba mina ngasho ekuqaleni ngathi mina mangikhuluma angikhulumi ngejini eyantshontshwa mina. Angikhulumi mina ngesipikili nomuthi ogqitshwe ekhaya, angikhulumi lo msangano mina. Angikhulumi mina ngamafutha esendawana, angikhulumi ngaleyo msangano mina osomahlaya abadlala ngawo. Mina mangikhuluma ngikhuluma into serious mina. So manje ngithi nginikeni imvumo ukuthi ngifuna ukuzwa ukuthi ngimfonele yini noma angimiyeke nje semzile. Mangabe nithi ngimfonele ngicela nisho la. Yabo. Ngoba phela bengabe ngimfonela manje ngifuna ukumtshela manje, ngifuna ukuthi fuck off nje. Nawe bengabusho nje uthi fuck off king, ngoba ngifuna ukumfonela mase ngiyamtshela, ngifuna ukumkhombisa ukuthi kulento usimoli kangakanani, and ngizomfonela ngoba sengiyibonile inkinga yakhe, ngizophinda ngimsize futhi. Ngiyake waqala uKL Magnet uthi mfonele malume, hayi ngipheze ngiyamfonela. Ngiya usisho Magwaza uthi unesidina wena uyazi
ngazi usisho ke ukhuluma ngasiphi isidina sokuthi umuntu bethi ngimfonele osishi ile nhlobo le engathi siyagula nje nangekhanda into eveli ivula umlomo engazi ifuna ukuthini ngoba la sikhuluma ukuthi lo muntu ngimfonele noma ngingamfoneli yini futhi ngifuna imvumo ngoba ukhomentela nangiya uNonhlanhla ethi call him ngiyakuzwa uNonhlanhla nangiya futhi usakhi uthi haye akafonele my king njengoba senishilo ngiyamfonela nangiya uzweli uthi mfonele king ngoba angifuni ngoba ngimfonela phela ngizomfonela mase ngiveza indaba zakhe ngeke ngibeza abantu mina asho kalula umuntu athi king ngicela ungihlolele ethi angihlolela emfethu uyazini mina mangabe uthi ngikuhlolele uma ngabe uthi wakhipha ingane ngingakutshela wayikhipha ingane wawikhipha ngamuphi unyaka kwakwenze njani uyabona uyazini mina umuntu mase ngikhuluma mina angivaleki and la kusesidlangalaleni and umuntu athi king ngicela ungihlolela ngifule ngibabuke nje kodwa lo ngoba usenginike nje ngisinamba ethi 076 uthi ngimfonele cha naka kuthiwa mfonele king call right now ayike awuthi ngibe ngithatha ke le phone engizofuna ngayo angiyazi noma ke last speak uzozwakala yini ngiyamfonela ke manje yabo bandla ningixolele ngiyazi ukuthi abanye ukufonela umuntu ngizokhuluma naye ngoba ngifuna ukuzwa ukuthi uma ngabe ngithi mina idalwa uwena olawula idalwa wena ukhomba indlela idalwa mase ziyahamba idalwa zifana ingelosi ngikuchazile lokho wena okwakho ukusho uthi ngifuna imali ngizoyenza kanje idalwa mase ziyaqhubeka inkinga idalwa mawuthe azambe ziyolo awukwazi mase ziqala ukulwa bese uthi yekani ukulwa ziyaqhubeka mawuthe emsebenzini azisebenza umphathi idalwa ziyaqhubeka zimsebenze la seyifike khona idalwa aziyeki zithola iphunga lalapho mase ziyaqhubeka ziyasebenza ngoba usuyithumile uyazithuma ayike ziyakhala ke manje ngiyafona ke straight ke manje hayi phela webheka ithemba somfuni uthi fona yeke ukukhuluma manje hayi phela webheka ithemba ngizuzwa ngawe oqala nawe uyibonile le comment wathula nje uyibonile la comment yebo sanibona yebo uthulane lo ukhala ngani uthulane uking Bhaka lo baba lo uthini uthulane uthulane mkhulu uke wakhuluma ngendaba yokuhlukaniswa kwey'dalwa ukuthi umuntu elokhunjane azi kabanzi mayelana ney'dalwa ukuthi yiziphi iy'dalwa umuntu ezimugamile namadlozi ekushwayo ukuthi amadlozi maphi amadlozi umuntu amungamile amenza kuhluba aphumelele noma ahlale embhekile ngaso sonke isikhathi ngokwazi kwakho uthulane kwenzakala kanjani ya ngokwazi kwami mkhulu amadlozi ngathi abamathathu amadlozi ilakho mama ilakho khokho ilakho baba uma lakho khokho uma ugogo wayengacacile kusho ukuthi ubhekwe idlozi lakho khokho wakho uma ugogo wayecacile wacacela kulokhunjani wacaca shuthi idlozi elikubhekile manje leli lingale bomama umama mayese ekhona naye kumele agcagcele kubaba wakho uma ukuthi kanjani so ubhekwe idlozi lakho baba ukhishwa bomama ungene bobaba kuyaye kwenziwe njani uthengwe imbuzi ngapha nangapha kuphisa umqombothi ngapha nangapha uthengwe imbuzi kushintshwa uhlangothi luze ngapha kubaba olunye uhlangothi luze ngapha kumama uyongeniswa khona ushintshe isibongo ungene kuboma ungene kubaba
okusho ukuthi ubikwe emsamo usumanje ungawonyo idlozi lapho ubaba manje usungene ngapha kubaba mawukuthi akwenziwanga lokho ukuthi mhlawumbe ubaba umama wayengacacile usho ukuthi idlozi lekungamini idlozi lapho mama idlozi lekungamini hayi kuyaye kube njalo ya ngiyakuzwa ke wethulane into engicela ukucacisela yona la baba yabo mhlawumbe ngizobuza umbuzo lento ongitshela yona wayixoxelwa ubani lento engiyikhuluma ngatshela ugogo ukuthi kuyaye kube njalo umuntu amadlozi amngameli ilawa amathathu oh watshelwa isalukwazi yeah oh hayi ke ake ngikufundise ke Thulani ngoba la ngifuna ukuthi ngikusize baba yeso ya ngoba ngiyabona impela nje ukuthi lento ifuna silungise masikhuluma ngedlozi yabo idlozi lihlukene kabili nje general yabo kodwa khona into ekuthiwa wenza ushosho bese kuba khona into ethi wenza into oyizwile into oyizwile isikhathi esiningi wena Thulani isuke isidependele kuwena ukuthi ipractice-ke empilweni yakho noma yinini mawuyipractice sewuyizwile ingakusebenzeli kushuthi akuyona uyabona bengabuzo enyangeni ithi inyanga ushukela lo noma ithi umeqo le bese ithi nakho okulapha bese isilonda sivele sihambe kakhulu kushuthi ube namanga lo bethi umeqo nalo uthe ushukela kushuthi ikhona lento angayibonanga okuyiyona ekulimazayo so ake sikhulume ngedlozi ke baba idlozi lihlukene kabili uyabo ngikutshela ngento ezokusiza khona idlozi lasentabeni iland kube khona idlozi lasemanzini umhlaba wasemanzini silawulwa iwona la kwiland ngoba yini ngoba umhlaba onamanzi mukhulu kunomhlaba wethu thina kwiland we understand njengoba siphila kwiland kushuthi ke iland isho ukuthi yonke into ephilayo including thina esingahlala emanzini sibhilonga kwiland mase kuzothi izinto ezinye ezingabhilongi kwiland ezihlala emanzini khona impilo lapha emanzini ukuze makuthiwa khona inyoka yedlozi yasemanzini yebo iyona nyoka yedlozi leyo enkulu kakhulu okuyiyona elawulayo ngoba hayi ukuthi inyoka engangena umuntu afika ithwale aphume nayo cha usuke eqamba amanga umuntu othi ngene ngabuya nenyoka yinto kodwa enkulu kakhulu ngoba umhlaba wasemanzini iwona olawulayo so uyabona mawuzokhuluma ngedlozi bese ukhuluma ngokuthi komalume ama families lawo asuke enama challenges ekufuze ukuthi kube khona ukuba moya munye ukuze kulawuleke ikhaya into yokulawula ikhaya kodwa mawusokhuluma ngedlozi general sewufuna ukuphumelela ufuna wazi ukuthi khona elasentabeni khona elasemanzini uyabona nje wena manje njoba usungichallengeile ibisiphoqa ukuthi angikhuphule wonke amandla ngikucheke ukuthi uyinhloboni mangikubheka ngabotho uxoxeliwe uzwile uyabona umuntu ozwe kuxoxwa uyabona ifana njengoba mina ngikhuluma kanje bonke abantu abangilalela bayangizwa urong umuntu ongakhuluma lento engilifundisa yona esekhuluma engathi uyazi funa noma yinini bezokhuluma athi I quote uKing Bhaka ukuze izinto angeke azazi ngoba azikho ingqinamba oyinqobile wena ukuze uthole information uyabona awufani nami mina khona ingqinamba baba engeke ngiyikhulume la engizinqobile ukuze ngibe neaccess kule information noma kule wisdom engikuyona you understand kuyimanje mangikhuluma nawe ngikucheka baba ngiyathola ukuthi wena unenkinga ezinkulu kakhulu uyabona number 1 khona abantu abangazwani nawe abangakufunda noma bakubona uyabona ujikelwe baba number 2 imali zakho baba ngisho noma yini othi uyayithinta ishona phansi uyabo umbuzo wami uthi ke baphi labantu laba wena iphilo lwazi onalo ukuthi likusebenzele ngoba zishona phansi izinto zakho uyabona ujikele wena waze wajikelwa na umkakho omthandayo nathi nithandana nomkwakho kodwa wakwazi ukulala nenye indoda kunomkakho wena okuyimanje ngicabene naye ulale nenye indoda wena uyakwazi lokho ukuthi umfazi wakho bamnyise nithandana naye awuyazi into enjalo uyayazi into enjalo
uthe engathi bemnyisa umkakho nawe futhi ubungekho msulwa bathe bemhlaba ngale nawe futhi wabe unentombi ebeyisiqhekhelembana eyayisetshenziswa ukuze kudilike yonke into nayo nawe wawunentombi ecaleni owayikhulula kuyona uyinyisa nawe nginamanga orinqinisile lapho baba uthe umkakho masenixabene kakhulu nagcina ningasahlali indawonye kuyimanje umkakho lo nixabene njengoba nixabene nje usehlala somewhere else and ngendlela alwa ngawe nawe usekujaha ngisho nangamaphoyisa nginamanga yini ukunikeza i-protection order njengamanje baba into engifuna ukutshela yona mina ukuthi umkakho loyo kubo abakufuni noma abakubone kubo kamfazi wakho ngezinto abezikhuluma ethi wena uyazenza kodwa bekwenziwe uyena akaze asho nokugodwa kubo kunamanga namanqinisile yini lapha mina ngithi kuwena baba intombi obuthandana nayo ngesikhathi kukhona umkakho nicabana leyo ntombi namhlanje isikhwelwa abanye abantu ngaphandle wena manje usuthole omunye futhi umuntu wesifazane kwayena angiyiboni izinto ekuthiwa usuwenze bajabula abantu bakubo njengamanje wena ustruglisha ngempilo yakho uthi impilo yakho ustruglisha uvika izinto zalomkakho lo okujikijela ngamaphoyisa umkakho okujikijela ngechitho umkakho okujikijela ngezindaba umkakho okukhuluma yonke indawo noma kukhona into othothi uyayizama ufica umkakho esehliphizile lapho beke wawazi lo connection khona ngisho abasondelene nawe kodwa abahlangane naye lo mkakho ukudicilela isithunzi sakho yonke lento engishoyo baba angidonsi noma ikuphi ngidonsa kwipower ngoba lemhlabeni baba into elawula ipower uma ngabe mina ngizokusiza kulento engikutshela yona ifuna wehle qala uvume ukuthi ayikho ingqinamba oyinqobile ukuze wazi ngendaba zamadlozi kodwa uxoxelwe isalukwazi futhi nakhona esasesigulela sisidala ingakho-ke ngithi mina manje njengoba ngikhuluma nawe sengifuna ngizokusiza ngenkani uma ngabe ngusiza mina lento yamaphoyisa le othi njengoba uconfirma uthi khona i-protection order ngizoyenza ukuthi mina nakubi khona i-protection order kodwa ifane nokuthi ayikho ngoba njengoba ehambe etshela abantu ethi uyakusaba ethi wena uphuma silwe ngizokwenza ukuthi simgqilaze kodwa likhona iphepha angazi noma uyavuma yini noma ufuna ngimbuyise noma ufuna ngimgqilaze so ngiyaxolisa ukusebenzisa igama lokugqilaza igama elinabanikazi balo lelo angifundi bengazi ukuthi nami ngisengikhuma leyo nto yabo kodwa into engifuna ukukutshela yona baba wami ukuthi ngizokwenza into oyifunayo mawuthi asimlawula kubuye ngifuna ukubuyisela yena ukuze uvume ukuze lama comment obuwenze page lami mangabe ngezu life uthi noma wa withdraw kodwa wa withdraw sewazi kahle ukuthi ngikusizile baba angazi noma uyafuna yini ngikuxoxele ngalo othi ukhona ke manje noma ufuna ngithule awangixoxela mkhulu phela ngakuthokozela lokho ngoba phela hey asazi phela mkhulu imizi yakho nezobaba phela hayi ngizokuxoxela kanje ngicela manje baba ngoba ngiyazibona naye lo khona nakhona futhi zikhona izinkinga ezikhona futhi kwakuyena lo khona uyabona ngicela okwamanje ulwele ukulungisa impilo yakho kakhulu njengamanje ngoba mangabe ngithi ngiyabheka kwayilokhona khona inkinga engiyibonayo kwayilokhona kodwa ngoba angifuni ukuthi ngizibeke ngama details ezalo okhona ngicela uyoxoxa naye mawuthanda umtshele uthi uthe uKingbhaka khona inkinga eyikhona asixoxeni lokho futhi uyazi nawe ngoba senike nathathana kabi nithandene hayi baba bengithi anginaki impilo yami manje kukhulu ngilungise yona ngoba seningi izinto kumele ngizenze kumele umuzi okhokho bami seningi mkhulu phela
izinto ekumele ugade baba nezinto ke umuntu yabo nje ngikhuluma kanje nawe ngikhulumela ukuthi umuntu ongamazi omhlonipha ngoba usukungazi ukuthi amandla amangaka anawo wokwazi ukukhuluma imfihlakalo uwathathe ngeke ngikhulume mina ngemfihlakalo ethinta amadlozi mase ngihlule ukukhuluma ngemfihlakalo yomuntu umehluko ke ngibabona abantu bethi mina bacela ngibahlolele la ephejini ngelinye ilanga uyongicela umuntu ngivele ngimtshela ngoba umehluko mina mangikutshela angizokutshela ngokumbambatha ngizokutshela mase ngikutshela ngizokunyisa ngoba ngizokutshela ngisho elakhe iphutha mase ngikutshela lephutha lalokhala ngayo bengabe ukhala ngabaphathi emsebenzini uthi angikuhlolela ngizokutshela ngisho ukuthi umphathi yini lento yathipha ngayo angiyonto yokudlala mina ingakho ngithi mina yikho inyoni eyothatha mina ngoba umuntu ngimbone saplana efuna ukumixa into abiza igama lami beke walibiza igama lami mina kuphompeka yena lo ngibizayo ingakho nje wena ngoba usendinamba wathi angikufonele after usu comment yangazi noma ika10 yini wagcina uyijuba ngathi hayi kulungile ake ngenze into oyifunayo ake uthi ngikufonele hayi ngicela ukuthi ke baba ulokhuzeke manje ungabe usabuyela kulomkakho inkulu kakhulu impi nedalwa zakho azisamfuni kakhulu uyangizwa ngithini ya ngicele manje ungabusabuyela bese nawe uyehlisa ke manje eketini ngoba nawe ubuye ube ntekenteke ngapha uthanda ukufaka one way ake ufake kumuntu oyedwa manje siyazwana baba ake ufa ngoba usudlule inkingeni awufani nomuntu ongadluli inkingeni musu ukuhamba ufaka ake ufake la ufaka khona manje athi bengabe thethethe ake uqinise kufakeni okunye nokunye ngizokulungisela khululeka ngiyakuzwa mkhulu kunjalo thank you baba thank you very much ngiyabonga baba yebo bonga mina just papa ya kangibabuka abantu bekhuluma la uyabona mangathiwa ngiyanaka nje uyabuke nami uSmith uthi nami sacela ningihlolele we baba mina angihloli mina ngikutshela izindaba njengoba zinjalo angihloli mina ngihloli ngilo ngithi hayi khona isicathulo sakhe sanyamalala vele ziyaduka icathulo mos hayi khona iande yanyamalala vele mina ngikhuluma lo msi mina ngikhuluma into ekuzothi mangabe kumele ngilungise why ngimtshela indaba lo ngifuna ukumkhombisa ukuthi njengoba challenge mina ethi ucela ukuthi mina ngilokhuze ucela ukuthi mina ufuna ukungiphikisa ingani ngimtshela lezi indaba ngimtshela zona thanks because ekugcineni useyabona athi ayikho lento waxoxelwa yisalukwazi nje ukuthi kunje uyacabanga ke baba leso salukwazi manje engaso sibuze ngetechnology ukuthi kwenzakalani njengamanje kwi-technology asazi computer leso salukwazi leso esamxoxela asazi computer mhlawumbe lo salukwazi leso asikakaze siyo ngisho le Cape Town asazi Cape Town ukuthi injani angiphathi ko Mauritius isalukwazi esingaze ngisho Mauritius so umhlaba is not about around indawo uhlala khona mawumuntu kufuneka ube well orientated ukwazi ukuthi umqondo wakho explore all over the world so the more emqondweni uba wide enough yabo kumele umqondo wakho ube world wide umele umqondo wakho ube very much flexible to deal with any situation so awukwazi ukuthi uzothi mina ngaxoxela ugogo mhlambe lokudrive imoto wayengakwazi because kunama challenges affect ingane zethu affect thina affect abantu esibathandayo kuyimanje njengamanje asiqala besazi ukuthi bengabe ukhula kumele mawumuntu ubuye esikoleni uhambe ukhipha inkomo yolusa inkomo ubuye nanani asalusa inkomo manje ngishemakhaya inkomo zidedele zidlela so awukwazi ukungifida ngomqondo ukuthi kuqala bekuthiwa okhokho bekuyisikhathi sabo leso ukhokho bengabefa ungena enganeni yakhe nengane ingene komunye kuze kuzofika wena we new generation wena sekufuna lento iyona nawe uyidlulisele enganeni zakho enganeni ifuna udlulisa iwisdom kumele impilo iye phambili impilo engahlehli emuva impilo iye phambili
qala mina ngangazi ukuthi ngoke ngihlale ekameleni nje kube mnandi kube nje ngangazi ukuthi nje mawuhlale karawundi phuma rawundi wayongena eflatini ufika uyalala khona uyavuka akho cathu uyaqoqa esikoleni ibinjalo impilo hayi umuntu angifuni umuntu angiphindise emuva ngoba imumva lama ngicabanga ngifikisa ngenyembezi so phatha ungitshela ngemuva ungifikisela inyembezi izingane zami angifuni zilibone imumva lami kodwa ligudi kumina imumva lami ngoba liyangikhumbuza ukuthi ngisukaphi sekumele ngiqikelele ukuthi izingane zami ziyapi ukuze izingane zami zingelokothi zibe naleli imumva engisuka kulona mina na into engishoyo mina. So that is why ngithi mina wonke umuntu la mangabe umuntu la engangichallenge athi umuntu Bhaka dila nami mina ngidila nawe baba ngize ngikutshela ukuthi intombi edlisile idlise kanjani ithi yakwakha into enokha ngawo yakujikela yakugulisa bayazi mina mase ngihleli phansi nabo sengixoxa ukuthi kuyashuba ukudla eplatini wangibona mina mangikwazi ukukhuluma ngendaba ezisatsha umhlaba mina ngikwazi ukukhuluma ngendaba ezithinta izwe ngikwazi ukukhuluma ngendaba ezithinta osenzo ngikwazi ukukhuluma ngendaba ezithinta inyanga ngikwazi ukukhuluma ngayo yonke into yabo angikho kule level mina abantu abathi ngikuyona mina ngiyona mina lenyanga noma lo melapho inyoni mina mawucabanga ukuthi ngiyinyoni fuck off ngiyona melapho inyoni mina futhi angelo belapho wenza amahlaya ngilokucathi kuyadlalwa abantu abadlali ngempilo zabo abantu they are very serious out there abantu bafuna ukunqoba and abantu kumanje ngiyabatshela mina noma kuthiwa wenzani baba beka izingane zakho phambili umuntu baba ozonda izingane zakho nomuntu obulala izingane zakho uzungamxoleli leyo muntu ngoba ubulala ikusasa lalomuzi owakhayo tshela ke mina mawufuna ungazi futhi igama ngoBhaka isibongo anzama bathi ngihlambile bathi ngibonile bathi ngizenzile bathi wathi Bhaka udakwe yini ngumfana omncane obhuqa imize bafokazana nje ngothi olulutha betshise ithuluza ngihamba inhlobo nalo ngilifice ensimini uxakile emidilove emfeni madoda azoshuba kuzokwenzeka noma yini ngumafavuke njengayidanga ngabane ngunogwadwa okubhadwa ikhulule mina ndoda kukude la ngisuka khona kukude la ngisaya khona imumva lami angifuni ukuphindela kulona kepha ngiyangiqinisa ngoba ngiyazi ngisukephi futhi ngiyazi ukuthi ngiyaphi kodwa ungangiphindiseli la ngisuke khona never yes kangibuke nje mina ngisho mathebethebane kuvele kube lula nje athi Bhaka uzozitapela ngishi umuntu lo muntu kumele ngimusize avela comment umuntu kuzo comment into engazizwa enenkinga ezingaka mangathiwa mina umuntu ayacomment ngivele ngiye comment ngivele ngiveza amahlazo akhe lingabhubha mina banamahlazo ngisho inyanga ziyagula zigulela amakhosikazi zigula zona zizodwa izinto zenyanga zihambi kahle inyanga ezinamabhizinisi ayawo amabhizinisi enyanga yonke leyo nto leyo siyayazi kodwa asizakali ngayo abafundisi zigebengu babanga amantombazane left and right emasontweni wotsotso ngabazi asikhulumi ngaleyo ngoba sithuli kodwa mina ayikho into engisabayo mina into engisabayo mina fuck off mina ngiyona nje lo belaphi futhi angena mina lo king oyinyoni njengoba mina ngikholwa uNkulunkulu yila ngibonga khona ngamandla awethisele ukube kuphile isizwe umsebenzi wami mina ukuphilisa isizwe kodwa lokho akusho ukuthi ngiyinyoni aya ngiyona inyoni hayi hlobo Kangibabuke nje abantu umuntu avela kwe cha ngicela ukuvalelisa kakhulu sengibongile inamba yami 0798130260 Bhaka le 0798130260 ngaduma mina ngokulapha into ezibucayi ngoba ngangikade ngilapha umuntu ekuthiwa usenesilonda siyonqunya umlenze ngangilapha phakathi eThekwini koMaritzburg all over la ngangithi bengabe ngiqhamuka ngingedwa ngangiqhamuka kugcwale ukuthi abantu
besuka inkalo ngenkalo ngizoba lapha eThekwini namhlanje sezele ekhaya kuze kufike bandla abaculi abafufusayo bezowacela nama CD sicela ukuperforma King Bhaka sicela ukuperform ngithi hayi culani bafana ngoba vese ngicule emgwaqweni bese beyacula ke bejabule bacula kwisound enkulu kabaculi bebecula ke ngokuhlukahlukana kwabo becule yabo ngangibasisa size mina ngiyinkunzi ngiyingedwa ngiqhamuka ngisho ngaqhamuka eMaritzburg uthi mbo ngiqhamuke ePotchefstroom makuthiwa King Bhaka uthi mbo angidinge emculi makuthiwa mina ngiyokwenza izinto zami angifune emculi kodwa umculi yologcina ethi ngicela abantu ukucula kwisound mangiqoqe nje leyo mali bazokunikelela abantu ngoba nginamona ngithi ngena uculi kodwa mina ngifune emculi mina mangabe ngenza izinto zami angikakaze ngimfuna umculi umuntu owayefuna abaculi kwakuyinyanga eyayidibe ngenhlamba kuthiwa ugumede bathi mbo abaculi ke basemgwaqweni beyocula kuyona bengabe bengathola ngethuba bese behlela kumina ke bezocela ukucula ngise workshop lapha eNzansi ngalezo zikhathi ngingakabi ngisho nale palace le ngingakabi ngisho naseplazini edamini ngeke mina isigodlo sami mina esikhulu idamu lami ngayicacisa yonto idamu lami liyisigodlo sami esikhulu ngoba ngisebenza umngcwele mina isigodlo esikhulu sami idamu lami yebo nangeke ngaziyo lapha uNomanono Ndzabile uthi ngisho eThekwini emakethe mawuqhamukile kuthi mbo futhi abaculi ngaze ngathatha isinqumo sokuthi mina nje angihambi nabaculi ngihambi nabaculi basimosha isikhathi umuntu acule aqede emva kalokho athi 10 rand CD ngathi angihambi nabaculi mina yabo ngihambi nje nabaculi bake benza umhlangano wathi mgwaqweni lapha ko workshop kwathiwa yindaba King Bhaka ngasasiculisi ngathi inkinga uyamculisa emva kalokho bese yabhamba ngathi never manje ke sishaya ama stadium manje sishaya ama seminar nzima kakhulu ke manje izinga liphezulu lashola libukhosini sambe siyobaqalaza eThekwini bakhona nabakhona mangabe bekhona ngisize loyo mase ngiyadlula sebenzela la ngaphakathi ngithela into ezibucayi mina ngiyabonga kakhulu bandla kulo ndawo baba yini bafethu mase ngiqale nani ukukhuluma akuqedeki nama ngazi ukuthi indaba content engibambe ngayo kodwa phela idalwa zenu ziyabona ukuthi hayi King Bhaka uyasithanda King Bhaka uyasithanda kodwa nje inkulumo yami isamile ithi bafethu ngicela idalwe enihamba nazo zenzeni zibe active yabo ngoba the more uactive wena nedalwa zizoba active hayi lento basalishiwo abantu abangazili lutho athi umuntu hayi lengane iyagula abadala bathi ayiyeke isikole hey bangazongihlanyisa la isikole isole sizokwenza lengane kusasa ibe ne wisdom makuyeka isikole izoba yini lo ngane kusasa izoba yini ayikho nje into engathiwa isidalwa sikhipha ngane esikoleni ungabona ingane ekhishwa esikoleni yidemoni kwasangoma noma nyanga mayizothi ayiphuma ingane kwaleyo nyanga iyidemoni mayinyanya futhi fuck off mawuthi ngana iphuma esikoleni nje kuze kube noma kuthiwa ingane ayishaya othisha ayibashaye iothisha ayishaye unawo ukusupport lokho fuck off wena nabangani bakho izofunda kanjani isha uthisha ngoba uthisha uqashwe even igovernment noma iprivate thizeni ukuthi akuzofundiswa ingane yakho kuze ibe utho yona ishaya hayi fuck off kulo ndawo fuck off baba yini bafethu I love you ure